Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puaba Syedralun Bandung. Oka Syedralun. Nyo yang perlu dah kena bahas. Yang perlu dah kena bahas masalah banser. Yang banser yang ka ditamong Aceh yang ka sambut dengan kemesraan li gure gedanyo Walid nu. Jadi pakon perkaranyan hana so tangani mengsidro. Pakon kabur diam diri perkara banser. Pakon wateyawai urang Aceh caci maki ke banser, ke Abu Janda, bahkan na yang tuduh lun adik Abu Janda. Kanya nyo yang kanyata jelas-jelas banser yang ka ditamong Aceh yang ka sambut mesra le gure getanyo Walid nu. Jadi pakon hana so tangani. Hoka yang mengaku dro mujahidin. Yang FPI mujahidin awaknya bermusuhan. Yang awaknya bermusuhan di Jakarta. Yang FPI tena awak banser hina awak FPI. Jadi di antara awaknya dua tetap saban-saban dipejuang NKRI berhala burung gepeng. Jadi yang tak sibuk dro teh getanyo urang Aceh bogepu. Bogepu yang berekon ta hina banser nehina lun bahkan nepegah menyo di Jawa di sidih na Abu Janda menyo di Aceh na busi urang Gasin. Tanya. Tapi jino Syedralun yang bahagia Bandung. So yang kaduh kenyataan jino. Yang kaduh kenyataan kalon jino so. So apa cut Abu Janda. Lun pegure urang drone. Lun pegure urang drone. Geplemah dalil Allah kan. Yang tuduhan urang drone ban Bandung gepedali Allah. Tuduhan urang drone lun hana musaboh pi. Yang kenyataan bah pi lun nepegah urang hujah ulama, urang tebar fitnah yang nepegah li urang drone tapi hana popu. Ya, lun siap lun bertanggung jawab dunia sampai akhirat niba Allah. Ya, lun bertanggung jawab perkara lun hina ulama, lun hujah ulama, lun hina penguasa zalim, lun caci maki pemimpin dan penguasa zalim. Yang urusan lun. Yang desya lun dengan Allah Subhanahu wa taala. Hana urusan dengan orang lain. Perkara hina gure kagelake hina droge. Nah, nyo jino kata kalolom kenyataan pis perkara picribri bangsa. Ya, kaya pukanya. Baik tak pegah hele masyarakat biasa. Ulama ngan ulama ino hana saban pemahaman. Kanya hana saban tarikat. Macam-macam na. Nyo ka kejadian ka hina menghina, fitnah memfitnah ka terjadi. Yang di sebalik jih pakon puncanyan ban Bandung. Pakon puncanyan ban Bandung sehingga ulama jino hana sabali pemahaman ka saling fitnah memfitnah, ka saling tuduh menuduh. Jadi nyan pat punca berdasarkan Syedra Mutuah. Aci ni cuba fikir siat, aci ni cuba cek siat. So dalang-dalang jih dilikut yang ka berani untuk dijak pekecuh bangsa Aceh sabi gedodod. Nyo permasalahan ji sagai bacut yang setuju. Yang permasalahan menyo masalah kiban da pegah. Yang na masalah ulama, saboh ulama fitnah gedih, saboh ulama fitnah geno.
Yang taturi laju punya ulama-ulama pajuh peng harum. Yang ulama-ulama yang senang atuh pintu penguasa. Yang cik dali laju laju lahir kepada Allah. Taklon memang punya ulama pajuh harum cik rata-rata ulama pesesat umat Islam. Rata-rata ulama lagi nyan hana terima haba amanah dari gure-gure lain. Hana sabar. Bahkan nasifut iri, dengki. Hana ba ulama-ulama pajuh proposal ya. Kon hana. Kenyataan ino ada bak dakwah urung tengku-tengku je tacin kalon je. Na yang iriate, na yang jika tedong pasantren pat mantong, na yang cemburu, hana senang. Karena menyurata sago na pasantren, na balai, jadi kurang anak murid. Yang truk bak model-model lagi yang na ulama jino, na'udzubillah min zalik, ya Allah, ya Tuhan. Masa Nabi, yang cik goyo pedong tempat ibadah rata sago. Tapi masa kaum jahiliyah jino, kamu wolong. Yang apabila na tedong dayah rata sago, ataupun balai rata sago, iri, yang benci, hana senang, cemburu, dikarenakan gaduh anak murid. Bisnis Bandung mino syedram tuah. Yang ada kepurno anak murid pih kon dengan karena Allah. Yang kon dengan karena Allah le no teg semubut. Dengan karena lillah. Kon dengan karena Allah, punya dengan karena Allah, hana harkat atas anak murid. Yang dan hana gepatok peng muka. Macam-macam mino kejadian ka di Aceh sedram tuahnya yang boleh dah bahas perkara bansir. Nyo bansir yang kata dong di Aceh Pidia, di Pidia Jaya, di Meredu. Kanya memang berdasarkan di Meredu na PKI. Ya, na PKI memang di Meredu kalau lun pegah berusaha, bunasid di Samalanga, na PKI sit. Ya, maka watefun kena pernah dikena pedong penana rumah sekolah Hindu. Buddha. Kena pedong rumah sekolah Buddha hana jadi ya. Ya, nyo ka dicok arahan alih pane penutup ka di tamong tehe Megawati teman lau mocek. Ya, yang PKI ka dikena kembang di Aceh berarti didampingi le ulama suhu. Ya, le ulama katanya berarti ya berarti kaduh dali. Kaduh kenyataan Bandung. Kaduh nekalon. Bapi lun hina le urung drone merangkap wujud. Ya, menyohana giu hina drone hana pule tajak hina. Ya, dan menyohana gejak ba fitnah hana pule lunjak lawan. Karena fitnah yang kelih menimpa dilun hai lomso petanggung jawab. Dari tahun 2014 sehingga tahun 2020-nya. Mentong ramai yang caci maki lun. Yang sebahagian. Yang toh yang ramai yang caci maki lun yang ke anak-anak murid ulama su. Yang kemungkinan ia awak paju harum, koruptor, seperti pancuri 8, pancuri 7 kamu tepat ya kenal. Yang inta buat yang bak ulama su ya. Bak dayah kufarnya ramai anu pancuri dum. Ya ramai anu korupsi dum. Ya menyo anu ja urung ja ugli ja ublang yan. Nya hana pu jarak. Hantru cita-cita ja buat bak dayahnya. Fasilitas rakyat tak. Menancit ke perkara fasilitas hanya gebi ke anu urung kaya sagai. Yang juk pedong fasilitas dro jit banyu jit baji kena lam dayah. Yang tapi minyo anu lagi katanya lagi apanya. Hum syedra mutuahnya yang boleh dah bahas ke perkara bansir karena dia Aceh. FPI pish yang bangga dro sebagai mujahidin. Ci budoh. Ya, Ci budoh hoka ketua FPI Tiar Tahirin. Yang berusaha pu banwo dari Arab. Ya paju ai hunta sang berusaha. Ya, wo dari Arab berarti ka gure gata ka getrimong berarti nyan punan bansir ka ya Aceh. Yang ci tepat ya. Tabi kedodro ke pu saban kiblat. Kemungkinan sang na pembagian sang na bekerja sama.
Nyacin kalau anjit metong menyohana kecoh berarti banser ngon FPI dia ceh. Nyan bunuh depu dalam tuah awak nyan bekerja sama.